Kilob ning mahigit sa mapulong banwa, mararapat na ikimbalen ng Minalin Pampanga ing aguman sandok. Apin din pami katago nung noko rin lamag parada ng lalaki ang sulob ni Malan pambabay. Megumpisa yung tradisyon na niyang 1931 kaya rin may karanas pamanuran ng Pampanga anya may naipupuldereng Hortelano. Bukod king pamamyesaya, nasa na mo naman ng aguman sandok at di nang lana kanumpugyan ng kibabaynan agpangken tourism officer ng Balen ay Romel Tubig. This is all in honor of the women's of Minalin po. So on the drought of 1930s po, ay isip da po rin memalen na ita pong kainakan kay plaza na mag-organize na pong kasiyahan kay Balen. Pauli na po ning malaalang pupol, malungkot kay Balen na niyang Pasko nga ita. Anya po niyang magbayong banwa, parada la po kay kilob na kay plaza, din kaya katamo pong lalaki na piblas babae. Anya po rin tao sa agakakan la. Pauli ni pamagbahay ni panahon, may naliwa na mo naman ni pamaglalawe daring tao, king pisabyang gender sensitivity at cross-dressing. Agpangkang tubig, evolve niya naman ng aguman sandok at nasa nanini maging inclusive. Speaking of the evolution of aguman sandok po, we are in the times po na talaga ring tao ang po rin kaya katamong kabalen na tinapoy itang makanitang pisasabyan. But that is taken into consideration po and nakaiman po insensitive or telling na insensitive yung kaya kayong okasyon. At to give a example po, nung kakakit po rin float areni are also the effort of the community, not specifically the male dancers mo po kaya bela po rin women at saka po rin LGBT. Actually rin choreographers po at then makeup ka rin mutya ang popong dancers are members of the LGBT. So I can say it is a community effort without being insensitive kung nano naman po rin karelang gender orientation or what spectrum la po kayabe. Nung ding mahigit 200 members ni Rosas ni Minalin na LGBTQIA+ organization ng Balening Kutnan, antin dyan na kanong maluwat na yung mamyesaya ka rin Minalenyo yung aguman sandok at respetuan day may sabing tradisyon. Alina kaya mo po may offend kasi since nikita na po 91 years na pong gagawan ini akasanayin mi na po ing manalbe makareni na emakyabe. Meging party na kaya po ning pamamiblas ka rin pamilya ming may makyabe ngayon king aguman sandok. Ikaya pong may miblas, may magmika, may paparambarong pang babae. Di po ining aguman sandok po ngayon gaganapan de po ini para karetang lalaking at talasawa na po. Kaya po meglele kami po uling at kaya pong sariling event malalyari istong Pride Month. Samantala, patunay naman kanong evolution na ning aguman sandok, abalaw siyang bipapasa ka rin kaya nakan, ang tradisyong iniki Minalin, agpangking Department of Tourism Region 3 Director Richard Dinos. Ding festivals talaga, sasabi lang katutuan nung nanularing Memalan. It speaks about their culture, it speaks about their way of life, and it speaks about how rich the culture is. So, ing masanting Kenny, mag-evolve yan as time goes by, malalakwan. So, buri na sabyan, kakalingwan yung karelang nilabas, pero, agyang makanyan na sabyan na rin nga, luma, manggaman ngayon, wala mo tutuglungan dapat, sisikapan ng apamanad, kaya rin susunod na kain, generation na ning tagaminadin. Yako po yung kaya kayong talasuyong ating pusong makabalen, JM De Jesus.